Nawe tekereza uramutse ubaye umumiliyoneri binyuze mu kuririmba gusa, nta nganda ufite, nta kazi ka leta, nta na butike runaka ufite, ukoresheje mikoro yawe, impano ndetse n'abafana bawe benshi amamiliyoni. Uruganda rwa muzika mu Rwanda rwarahindutse iteka. Abahanzi b'uyu munsi ntabwo bari gukora amafaranga binyuze mu bitaramo gusa, ahubwo bafite amabizinesi atandukanye kandi baranamamaza. Andi mafaranga bagenda bayungukira muri YouTube, Spotify, Apple Music na Boomplay ndetse n'ibindi bitaramo mpuzamahanga. Bamwe baba mu nyubako zihenze, abandi batwara imodoka zihenze, ndetse kandi abandi bicecekeye bashora amafaranga yabo mu yandi mabizinesi bakikira nk'aho bataba ku masocial media. None wakwibaza ngo nuhe muhanzi ukize cyane hano mu Rwanda? Uyu munsi ngiye kuba nakubwira abahanzi 10 bakize mu Rwanda. Gusa iki araba ari ikigereranyo kuko amafaranga yabo 100% ntabwo azwi. Tugende ngende iFabrics. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi witwa Chris Easy. Tekereza ko indirimbo imwe gusa ariyo yamuhinduye icyamamare. Chris Easy yabaye umwe mu bahanzi bazamutse vuba hano mu Rwanda. Indirimbo nk'Inana yagize amamiliyoni ya views kuri YouTube. Nyuma amakampani yatangiye kugenda amumenya, bityo bitangira gutuma Chris Easy yungukira mu bitaramo, yamamariza andi makampani ndetse n'amaplatform acuruza umuziki agatangira kugenda amuhemba. Ubundi Chris Easy bivuga ko afite amafaranga yasaga 150,000 by'amadolari y'Amerika. Ubundi bivuga ko ari hagati 150,000 n'150,000 mu madolari. Aya mafaranga ntabwo ari mabi kuko ari hagati ya $219,000 n'449 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse $335,000 n'749 y'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ku muhanzi ukizamuka ni amafaranga atari make cyane kuko nyine hari n'abanyabusiness musanzwe batayafite. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi witwa Platini P. Uyu muhanzi ubundi yazamukiye mu itsinda rya Dream Boys ryamenyekanye cyane, ndetse kandi azwi ku njyana ya solo akunda kuririmbamo. Nyuma yo kuva mu itsinda rya Dream Boys, abantu bari bazi yuko agiye gusubira inyuma cyane, gusa yeretse abantu bose ko bibeshye. Yaba ibitaramo bye byatangiye kugenda bizamuka ndetse birakomeza nk'uko byari bisanzwe. N'indirimbo z'ubwazo zagomeje kugenda zamamara bidasanzwe. Sinibyo gusa ko agiye yungukira n'andi mafaranga menshi binyuze mu kwamamariza andi makampani. Ubundi umutungo we wari hagati $150,000 n'150,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga si makeya. Tekereza ko aya mafaranga ari hagati ya $368,000 n'491 ndetse hagati y'amafaranga $515,000 na 15,888 by'amafaranga y'u Rwanda. Nkuko byumvikana amafaranga ntabwo ari makeya nka hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Riderman. Uyu ni umwe mu barapa bakomeye cyane hano mu Rwanda. Tekereza yuko agiye kuza imyaka 20 ari mu muziki. Riderman yagumyeje akunzwe muri iki gihe cyose. Abafana be ntabwo bigeze bamutererana kugeza na n'uyu munsi. Uretse umuziki, agenda akora amafaranga menshi binyuze mu bitaramo, mu gukorana n'abandi bantu mu business atandukanye, cyane cyane nko kubamamariza, ndetse kandi bikaba bivuga ko amafaranga ye ari hagati $300,000 n'450 by'amadolari y'Amerika. Ubwo bivuze ngo umutungo we hagati ya $439,000 n'800 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse na $660,000 n'150 by'amafaranga y'u Rwanda. N'aya mafaranga uko byumvikana ntabwo ari make cyane ndetse ni na menshi ugereranyije n'abanzi twavuze haruguru. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Tom Close. Tom Close ubwe yarihariye kuko ntabwo ari umunyamuziki gusa nk'uko abantu babizi, ahubwo ni n'umuganga kandi ukomeye.
mu gihe rero arimo aravura abarwayi ntabwo bimubuza kuba yakora umuziki. Ibi ngibi bituma ahubwo agira ahantu henshi akora amafaranga hatandukanye, binyuze mu bumenyi afite, mu mpano ye, mu burezi yizemo ndetse no gukora cyane, byatumye yinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 600 by'amadolari y'Amerika. Kugira ngo mve ukuntu aya mafaranga ari menshi, tekereza ko ari hagati ya miliyoni 587 n'ibihumbi 200 ndetse na miliyoni 880 n'ibihumbi 800, kandi byose by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ni menshi cyane, tekereza amafaranga ari hafi kwegera miliyari y'u Rwanda. Tom Close ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu ashobora kuba yaba umunyamuziki kandi akomeza akora utundi tuzi abantu batatekereza ko twavangikiranwa n'umuziki. Ku mwanya 6 turazwasanga umuhanzi witwa Juno Kizigenza. Juno Kizigenza yabaye icyamamare cyane binyuze mu ndirimbo ze nziza akora. Afite amajwi meza ndetse kandi agiye akora ibitaramo bitazibagirana. Kandi uyu nawe ni umwe mu bahanzi bazamutse vuba cyane. Ndetse kandi uburyo indirimbo ze zakundwaga cyane byakomeje kugenda byongera ko iminsi yagiye ishira. Ibigo byinshi nabyo byakomeje kugenda bikorana nawe ko iminsi yagiye itambuka, bituma agira amafaranga menshi cyane ari hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 700 by'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga nayo si make. Tekereza n'amafaranga ari hagati ya miliyoni 733 na miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ni menshi cyane kuko yagutunga n'igihe kinini, ndabizi ko hari n'abantu barimo baranyumva bataranayabona. Ku mwanya 5 turazwasanga umuhanzi witwa King James. King James yamaze imyaka myinshi mu muziki ndetse irenga 20. Bitandukanye n'abandi bahanzi, King James yagiye ashora imari mu yandi business nk'ubuhinzi, ese kandi wibuka ko afite uruganda rukora kahunga. Yabaye business yagomeje kugenda amwungukira amafaranga menshi cyane, ese kandi twibuke ko no mu muziki naho ayakoreramo atari make. Kabona naho yaba atari mu bitaramo cyangwa se nani muziki we uri gusohoka, ntabwo bimubuza kwinjiza amafaranga menshi. Nawe tekereza ko akora amafaranga ari hagati y'ibihumbi 700 n'ibihumbi 900. Aya mafaranga yinjize ni menshi cyane kuko ari hagati ya miliyari 1 na miliyari 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ni menshi cyane ku buryo utanabyiyumvisha. Nawe utekereza ha mu muryango wanyu abantu bakoreye aya mafaranga. Ndabizi ko hari n'abantu bafite mu famiye kabona nabo batanye amafaranga yose binjiza atahora n'ayangaya. Ku mwanya 4 turazwasanga umuhanzi witwa Knowless Butera. Uyu ni umwe mu bahanzi b'abagore bakomeye cyane mu Rwanda kandi babimazemo igihe. Yazamuye uruganda rwa muzika mu Rwanda, se kandi yagiye gukorera amafaranga menshi binyuze mu kwamamaza ndetse no mu bindi bitaramo yagiye akora haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu izina rye ryarazamutse cyane ndetse kandi akora amafaranga menshi ari hagati y'ibihumbi 800 by'amadolari y'Amerika ndetse na miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Nawe utekereza amafaranga angana uko, ibaze ko ari hagati ya miliyari 1 na miliyoni 174 ndetse na miliyari 1 na miliyoni 467 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ni menshi, none cyane tekereza ku muntu w'umugore ufite aya mafaranga. Ibi ni ibintu byerekana yuko umugore nawe afite amafaranga muri iyi minsi cyane, ndetse cyane bikabije, bitandukanye nuko kera abantu babitekerezaga. Ku mwanya wa 3 turazwasanga umuhanzi witwa The Ben. The Ben yamaze imyaka myinshi agenda akora ibitaramo ndetse ku mpande zose z'isi, cyane nko muri Amerika, mu Burayi ndetse na hano muri East Africa. Kandi nk'uko tubizi, ibitaramo byagiye bikorerwa hanze cyane biba bifite amafaranga menshi ugereranyije n'ibitaramo byakorewe hano mu Rwanda. Bivuze ngo The Ben yagiye yinjiza amafaranga menshi binyuze mu bitaramo yagiye akorera hanze. Ndetse kandi umuziki wagiye wumvwa n'abantu miliyoni menshi, bikaba byaratumye agira amafaranga ari hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 1 n'igice y'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga amadolari. Aya mafaranga ni menshi cyane ku buryo ari hagati ya miliyari 1 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na hagati ya miliyoni 2
na miliyoni 199 z'amafaranga y'u Rwanda. Nawe utekereza amafaranga angana uko. Ku mwanya wa kabiri twasanga umuhanzi witwa Meddy, ndetse kandi uyu akaba ari umwe mu bantu bamamaye cyane hano muri Afurika. Nk'indirimbo ye Slowly yagize views nyinshi cyane kuri YouTube ndetse n'ahandi hantu henshi irakundwa cyane. Tekereza ko nk'uyu munsi indirimbo Slowly ifite views 137,000 ku rubuga rwa YouTube. Ibitaramo bye byarakunzwe cyane ndetse bizamo abantu benshi ku buryo budasanzwe. Ndetse n'ama-platform yagendaga ashyiraho indirimbo ze yagize views nyinshi ndetse bimwinjiza amafaranga menshi. Ndetse nko kuba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bimuzamurira amahirwe menshi yo kuba yakwinjiza amafaranga menshi. Kandi bibaze ko yagiye agabanya no kugenda akora ibitaramo cyane cyane bihambaye, ariko akaba agifite amafaranga asaga ari hagati ya 1.5 na 2 miliyoni z'amadolari y'Amerika. Tekereza n'amafaranga ari hagati ya biliyoni 2.20 na biliyoni 2.94. Biliyoni nko kubyivuga ubwo ni miliyari. Tekereza n'aya miliyari yose ku muhanzi nk'uyu kandi utakinakora cyane. Ku mwanya wa mbere twasanga umuhanzi witwa Bruce Melody. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane uyu munsi twavuga kandi twatangaho urugero. Ibitaramo bye bizamo abantu benshi kuruta abandi bantu bagiye babikora. Kandi agenda akora amafaranga menshi binyuze mu kwamamaza ndetse n'andi mafaranga agenda akora kuri YouTube n'ibindi bigo byinshi agenda ashyiraho indirimbo ze nka Spotify ndetse n'ibindi. Agenda akora amafaranga menshi binyuze mu bitaramo agenda akorera hanze ndetse na brand nyinshi bagenda bakorana. Kandi agenda ashora n'amafaranga menshi mu bigo bigiye bitandukanye. Tekereza ko amafaranga ye ari hagati ya 2 miliyoni na 3 miliyoni z'amadolari y'Amerika. Ubwo ni hagati ya miliyari 2 na 1,900,000 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyari 4 na miliyoni 388 z'amafaranga y'u Rwanda. Tekereza nawe ayo mafaranga angana uku nguku. Ibi ni ibintu byerekana yuko kuba wakora cyane ndetse kandi ugahozaho bishobora kuba byakwinjiza amafaranga atagira ingano. Njye nari iFabrics. Niba hari izindi video ushaka ko tugukorera twandikira muri comment. Dukora ku bintu byinshi byose tubona ko byakugirira akamaro ubimenye. Murakoze.